Hobe guys, iminsi myinshi cyane n'abavugisha nizere ko mumeze neza kandi muri kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Uyu munsi ndagira ngo mbahereze ibintu bishobora kugufasha kuba wamenya yuko umuntu muri kumwe agukunda by'ukuri ari kukwiyumvamo agufitiye gahunda. Numara kubireba cyangwa se kugenzura uburyo ubanye n'uwo muntu bizagufasha cyane mu gutuma muri make ufata decision. So ndi ku isoko hano kanya ngiye kugenda, niyo mpamvu mpinduye kamera kugira ngo muri makeya tugende tuganira, sibyo? Ku bari gukundana rero mukaba mushaka kugira ngo mumenye ibyo bimenyetso, reka tugumane kugira ngo mubashe kumenya ibi bintu. Niba uri kubimubonaho mu by'ukuri uhite umukomeza. Ikintu cya mbere ahangaha, communication yanyu niba iri ku rwego rwiza rushimishije, iki ni ikintu cyiza cyane kikugaragariza yuko uyu muntu ari uwawe. Ibi bivuze gute? Iyo murimo muraganira cyangwa se iyo yaguhaye umwanya, ni ikintu kiri très important cyane, kuko abantu benshi bava mu mubano bitewe n'uko communication yabo itameze neza. So bivuze yuko niba muri kumwe ukaba ubona yuko unyuzwe 100% mu kuba iyo muri kuganira, ibiganiro akuzanira, uburyo akwitaho mu gihe muri kuganira, ntabwo ari wowe wenyine ushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo umuganirize, ahubwo nawe ubona yuko ashyiramo imbaraga, mukagabana mbese 50% ukabona umwe yita ku wundi nk'uko mugenzi we abikora. So iyo ni sinye ya mbere ikwereka yuko umubano wanyu ari muzima. Ikindi ahangaha, niba ubana n'uyu muntu ukabona yuko agira ubwoba bwo kuba yakumva yuko yagutakaza, iki ni ikimenyetso nacyo simusiga kikwereka yuko umubano wanyu uhagaze neza. So bivuze iki ahangaha? Iyo ubona yuko ubana n'umuntu ukabona yuko rimwe na rimwe murabana mugatongana, hari igihe mwiyunga, hari igihe umara n'iminsi ukabona yuko ibintu ntago bimeze neza, ariko uyu muntu niyo hajemo agatotsi mukamara iminsi 2 cyangwa 3 mutaganira, cyangwa se mwembi mukakozanyaho, ariko ukabona yuko bimugoye cyane kubona yuko kugutakaza ari ikintu cyaba kimugoye cyane. So iyi ni sinye nziza cyane iyo ubona yuko igihe mutari kumwe, igihe mutari kuvugana, igihe ubona yuko muri make hajemo agatotsi, ariko ukabona yuko akwitayeho ku rwego rwo hejuru, icyo ni ikimenyetso gikwereka yuko ari umuntu wawe, ari umuntu ukwitayeho, ari umuntu muri makeya uri mu buzima bwawe kuko abufitiyemo gahunda. Iyo uri gukundana n'uyu muntu ukabona yuko akubaha mu rwego rushimishije, si wa muntu ugushyira hasi, si wa muntu muri makeya ugutesha agaciro. Iyo ubona yuko akubaha mu mubano, ni ikintu muri makeya kiguhamiriza yuko ari uwawe. Ikindi kintu ahangaha, niyo ubona yuko uyu muntu akwitaho ku rwego rwo hejuru, muri makeya care ze ubona yuko aziguhozaho, ubona yuko